gushima. Iyo ni impano ariko siki saga kiza mutawa. Tuzamura Imana ishima. Haleluya. Tema. None rero nisho cyatuzanye. Twaje kumenya ngo simpano n'agakiza birahuye. Tibihuye. Ariko tubanze dutoranye ibintu neza tumenye impano niki n'agakiza niki. Gufata mikoro sagakiza. Hoyaje. No menya kuvuga mbikomora ko bamuyomba no kwa bene wacu mwasinzira. Ariko ndatunze Yesu Kristo. Cici, waririmba papa. Impano umuhogo wobuwaso cyangwa ukabuwanyuka. Ariko agakiza utagafite mu mutima wawe.
Imana iravuze ngo hari gahunda ibonetse igomba kubanza gukorwa. Ko bimeze naje muri stage se kandi tugendeye kubyo ngo bakayatwigishije zodutunga turetse ubujyajya bwacu bw'abindi tugendeye kubyo ngo bakayatubwiye tukabitunganya twamara tugahudumira tugasenga sinayingwanira gatuti ko kwigisha kuva kuri Noel kugeza uyu munsi ta munsi uku no ndashikana ninjoro mbwiriza handi kuri Zoom hako ndagwanira miga ariko tubanze dutoranye ibintu neza tumenye impano niki n'agakiza niki gufata mikoro sagakiza yes no menya kuvuga mbikomora ko bamuyomba no kwa bene wacu mwasinzira ariko ndatunze Yesu Kristo cici waririmba papa impano umuhogo wobuwaso cyangwa ukabuwanyuka ariko agakiza utagafite mu mutima wawe kandi waririmba abantu bagasaka no shamburiya no fata uburozi no sengera bagwayi bagakira tabahungu muzi bamwe baza bashamburiya ruko yasinze neza gucya yankwe akaba yuhamagara ipepo riri mu Bushinwa iyo ni impano ariko siki saga kiza mutawa tuzamura Imana ishuba haleluya wa tema none rero nisho cyatuzanye twaje kumenya ngo simpano n'agakiza birahuye tibihuye ni ikintu kiriya ikindiri agakiza nakambere nkuko pastor yabitubwiye ubundi impano ni ikintu duhabwa ariko agakiza ni ikintu duharanira impano ni ikintu gutya nogira gutya nkamamfungira agapapa gato kamuhezi no mushwari ni impano mba nguhaye ariko agakiza uzokagwanira uzogafira kuko na nyiri kukaduheza yagize gute yaragafiriye yaratetejwe yarababazwe yarabambwe itumu helombra desabaziteka mukizanda kwihaye ni wowe wambarugane ukonza abandikose Yesu gusingiza ukonza abandikose ukonza abandikose Yesu gusingiza ukonza abandikose Yesu sabandikose bana we Yesu samusikiza ukowe ukoza sabandikose bana we Yesu sagusingiza we haleluya bana sifiwa sana tambala rarira ukoza abandikose mutawa Yesu twafushije nzohimbaza Imana twaburaye nzovuga Imana dutunze nzovuga Imana twatewe nzovuga Imana turi basima uko nzaba ndikose zabanzaho zagusingiza haleluya tuzamurira Imana ishwayiro bacurange nitumara tuvuga imbaraga zima mode vare de jine mu giterane witi cya KIRIKI cyohindura ubuzima bwawe gose mu giterane witi cya KIRIKI gisa naho kidafatitse ubuzima bwawe bwobona igisubizo mukizanda kwihaye ni wowe wataruye ukonza abandikose Yesu nzagusingiza we ukonza abandikose haleluya 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 we haleluya we ukonza abandikose tema turangina ngashayima wamutuzamurira hejuru twari tugeze aiwe muriro gwarurema wanashonoka we muriro gwarurema wanashonoka we ai bibi
asifiwe. Bari bakiri muri gahunda nagize ngo yarangiye. Curanga buke.
aho ngaho ni ukuvuga amatangazo y'akandi kane nitumara pasiteri namusabye ni ukuganira ndakavura mu bukeya turangize kuko hari amagahunda ari gukorwa hano tuyacikije bibaye kano kane amagahunda aremewe burindire mabo burindire ngo kubita mani magambo ndabashimiye mwese dutuze discipline bayitubwije dutuze ndashimira buri muntu wese waje ku munsi wa mbere nisegura kubera yuko hatari hazwi ni ibintu bitatu nagenzuye ugiye ukora ibintu umenya aho bitagenze neza icambere adresse yateje ikibazo adresse yateje ikibazo abantu baje uyu munsi barangira abandi nungu hari n'abayobye bikabakana bivamo bitewe no kandi hano nimba ari ahantu hafi hariho niho ariko kuyoba gutya bamwe baza bisange pfiriye rero umuntu wese wayobye Imana imbabarire nzamurangira neza kuwa kane ubutaha ubundi twatangije ari kabiri mu kwezi ariko ibyo si ihame kuko nije wabishizeho n'ibyo kubona n'iminsi iyo nawe n'iminsi yose utanuwomenya ariko kuwa kane tuzaturi kumwe na Ndamayize na Pasiteri Kado abo nibo bavuga butumwa mukubitire Imana mashi Ndamayize na Pasiteri Kado nibo bazaba arabavuga butumwa hano na Bishop kawe ni kari jewe singogo kumuvuga hama abatumigwa navugisha amakuru agira muri abiri ubwo Pasiteri azamfasha kuyobora n'umuhagarikizi na timu kuva azaza amatima abiri y'abayumbi kuva Gisenyi murayizi yabagasita ngiye kwa Manyamagarano izayobowe na Kirumba twavuganye timu y'abayumbi ya Kirumba na timu ya Nyabiheke bamazi yinga hano bose hano mu ikanisa muhamagara abandi banyu amatike si ikibazo mwamuhamagara ikambi yose kuwa kane nizo timu z'abayumbi tuzakoresha n'abataramyi none twongera 5 kubera stress za gahunda reka nshike neza mbana gikubure nitumara dutahe mwakoze Imana bamugisha abo twakoranye ndabashimira guyereka Napoleon abakoze umurimo bose kuwa kane niyo rendezvous
haleluya mbabwire semene haleluya duhe Imana icubahiro haleluya umva ko mutakira dusubire duhe Imana icubahiro haleluya mutuze buke mbaheze impuguro nke mutuzeho buke mva mbabwire impuguro ntoya ukuntu hari abantu baza bavuga umuntu yaza kubaka avuga ngo jewe nako numva nk'ibitso amafirimbi uza amafirimbi amajwi ariko kandi kizaguka tuzumva Imana gweze umugisha reka ntange haleluya imwe niturangiza dusubizeho haleluya ariko nabonye mu banazirara umuntu warenganye barenganije amasambu muze kumuhamagara aze mu gitaramo umwana umwe warenganije amatongo ni bara amatongo ufite agahinda cyane kiza agahinda kenshi duhe Imana icubahiro amen mumbabarire kuko mvuze gutyo reka ntange haleluya imwe haleluya reka tubanze duhe umubyeyi avuge iminota 2 bahita basubiramo Yesu ashimwe haleluya 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 yemwe umwanya wagiye ariko mbonye togenda nta kintu mvuze jugaruka nari natashe niri hano muri business sinari nabwiye kiriki kuko ndi buze ariko nari nabwiye muri umunawe na mukuru we kuko ndi hano ngo ngere Nyanza nirengagije nari navuze kiriki ngende nisange na kiriki mu rusengero n'umugore tereka ntaha narinzi kuko nakora igitangaza cicaraza na Aimable na Richard noneho ndavuga ngo kugira ngo twisange turi batatu reka ntahe akane nigakomeza nzagaruka ngo ngere Nyanza arampamagara tesema uri tindatashe mvuye i Kigali atese ndiwogaruka tinjugeze Nyanza igihe nkiyamvuga gutya nimba yatekeje ngo amafaranga yanshiranye mbona nyohereje tiki nama ndagenda ndinjira ndakatisha ndagaruka mwabantu muzamutinya umugambi w'Imana uzugenda utekereza ku Mana uyibaza ate se Mana umfitiye umugambi nyabaki mwabantu kiriki yashatse Imana kuva kera ari mutoya tukagira ngo birashira tukagira ngo birareka tugerageza kubigwanya iwaca ahantu kirikavuka timumvisha ura mugabe ko yiganye na se nabase wabo bose na mukuru we Janvier nta muntu uzubaje imbere twari tuzi kuko ubuzima ari ishuri ariko kiriki yinjira mu muhamagaro wa se kiriki ise yari umuhanga icya kabiri akaba umuyumbi yageze sengera abantu bagwaye badayimoni bagahakuka ise yagiraga ikundiro yageze anyura ahantu abantu bose bakamukurikira ibi bintu biza kuri kiriki akiri muto tukavose Mana ibi bintu bije gute no kubera kugira uruhuha yasigara avuga ngo aragira igitaramo hari se wabo uri muri Turiki yigeze kuvuga avuga ati se kiriki abantu ntibazoza bagira ngo none nugushaka amafaranga nukubasaba nimba ari ikintu giteye ubwoba nugusaba amafaranga kandi nukuri kiriki ntabwo akenye gusaba amafaranga hano ejo bundi dukora ubukwe basewe babiri umwe yotanga inki 15 agakwera kiriki undi akagenda kuri konti akakuraho miliyoni 10 tugakorera kiriki ubukwe tudasabye undi muntu ariko kiriki abo base wabo nta gaciro baha ikinda heza agaciro n'umuntu babana hano ndashima Imana kuko icyo kintu cagarutse cyase wa kiriki kikinjira muri kiriki abo base wabo batagikurikiye nanje ntagikurikiye ariko kikamwijiramo uyu munsi narinzi ko nsanga ari kumwe na Richard na Aimable
nacice kubera narinzi ko ari wiwi. None mwabantu mwe shima Imana kuko mwaje. Uze hano utaje gutaramira kiriki. Uze uzana icifuzo cawe hano mu kane. Wenda igisubizo cawe cananiranye gishobora gukemukira hano. Imana imwijushima. Ndashima Imana ko nagarutse. Ndashima Imana kuko mwaje gutarama. Ndashima Imana kuko mwaje gushigikira umurimo w'Imana. Ntabwo ari ugushigikira kiriki, ni ugushigikira umurimo w'Imana. Kiriki batanze amaturo hano. Zaka ijambo hari umwanya munini. Kirika aje gushaka. Kirika abakobwa bamwirutseho. Bamwirutse umwana waje. Bo muri Amerika bamwiruka. Kiriki ngo aje kumbwira arambwira ngo ma nzashaka umugore tuzaza tujana mu gitaramo. Umugore uzanshigikira mu murimo. Aranyicaza inshuro zirenga 3. Ndamubwira ngo mwana wanje genda ndagushigikiye. Kuba kirikaza mu murimo akazana na madamu we. Mwana wa ngo wakodesheje ibyuma kugira ngo uheza abantu amazi ukodesha ibyuma na amafaranga watanze. Ejo mu gitondo nzaguheza 50 wishura ibyuma. Arakoze umubyeyi, ni byiza kugira umubyeyi ushigikira mwana. Kiriki nanje ngira amakuru y'urushako rwa kiriki. Ubutaha ninza mfite umwanya sinigeze mbwiriza kubera impamvu z'umwanya. Zobwiriza nimara mbabwire n'amakuru y'urushako rwa kiriki. Ndi mwitangira kugeza rurangiye. Ndaruzi gose turana na kiriki, ariko umwanya wabuze sinigishije ibintu nari mfite mu mutwe. Nataramishije nyine kubera impamvu z'umwanya, ariko nari mfite kubabwira hejuru y'impano kandi Yesu yari yabimbaye. Ariko ibi nivyo yashatse ko bitambuka. Nzobivuga ubutaha tugarutse tuvuye za Nouvelle-Zélande. Curanga emapa. Tusigaje iminota 7 gusa tukaranga. Gabanya ivyuma amasaha yagiye. Mufunguye umuryango. Umva. Turasoje tugiye gukora defile muri rino kanisa yo gukora gahunda AKANE ntikakigeze kabura umuntu n'umunsi n'umwe tukazindu tugiye gutaha ino sare ya KANE twese hatabuze n'umwe turama tuja ku murongo keretse abicaye ariko bahana imbere dukore defile de monde yo kuzuza kano KANE
kuko saka kiriki naka Yesu kiriki se ushobora kane kiriki se ushobora amateraniro usibye Yesu wenyine curanga uko nguko imaba twama tugira uki hariya muduheza inzira patu tengeneza nji trumeta zombeka enkite kutela bordi chauffeza ngulu andrati curanga imaba Stefana tuje imbere tugende mutawala tugende twavuze ngo tugende igahunga tugende mutambike tugende olazeni nandararime tugende ebinedo na mandasu wenega tugende ingia ndani wewe ingia zamuka imabra we zamuka over mubarikiwa buri wese wageze hano mugasanire ugasanira umuryango wa KIRIKI ugasanira abashumba ugasanira amakorari ugasanira ministeri ugasanira abayumbe ugasanira abapapa ugasanira abamama ugasanira abakobwa ugasanira inkumi buri wese wagize icyakora hano umugasanira umuheza umugisha utagabanyije tuzongere dusubirane kandi turi amahoro kandi utahane n'amahoro mwiza